سلااڤڕێز تەماشەوان هێژە بولتەنا دەمەژمێر شەشە ئێوارێ ئەز ژوارە پێشکەش بکەم دەست پێکێدا گرنگترین سەرنووچە. نوچەگیهانên Bêsînor û Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya bincavkirina her du rojnamavanan Sabrî Fexrî û Bawar Ehmed şermezar kir û banga serbestberdana hemû rojnamavanan kir. Bavê rojnamavan Bawar Ehmed ji Arkê got ku dîrok ji gelê Kurd re dê diyar bike ka kîsê xwe re û li dijî gelê Kurd kar dike. Malbatên zarokên revandî banga diyarkirina çarenivîsa kurên xwe dikin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê heft welatiyên Kurd hatin revandin û çekdarên El Emşad li navçeya Şiyê bombeyan di zeviyên Kurdan de diçînin. دوباره سلاف رخصتنا نوچگیهانên Bêsînor daxuyaniyek belav kir têde daxwaza serbestberdana her du nûçegihanên Arke û Yekîtî Mîdya kir. Daxuyaniya nûçegihanên Bêsînor daxwaz ji Partiya Yekîtî Demokratî PYD kir ku Sabrî Fexrî nûçegihanê me û Bawar Mella Ehmed nûçegihanê Malpera Yekîtî Mîdya serbest werne berdan. Her wiha daxuyaniyê tekez kir ku her du rojnamavan ji roja pênşema borî ve hatine revandin û tu zanyarî li ser cihê girtina wan tune ye. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya daxuyaniyek derbarê revandina rojnamavanan û durustkirina astangiyan li pêş ragihandin û ragihandkaran belav kir, têde daxwaza serbestberdana hemû rojnamavanan kir. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya daxuyaniyek derbarê revandina rojnamavanan û direskirina astengiyan li pêş ragihandin û ragihandîkaran belav kir. Di dema ku devera Kurdî rastî êrişên rêxistina Daişa terorîstê û dibe ku hemî hêzên siyasî, civakî û ragihandin li beramberî van êrişan yên ku metirsiye li ser gelê me dirist dike rawestin, metirsiya ku li ser hemî pêkhateyên deverê, çi Kurd be û çi jî Ereb û Siryan bê dirist dike. Em bihêvî bûn ku rodanên Hesekê bibe sedema hûşyariyê li cem berpirsên PYD da ku xwe binerxînin. Lêberûva jî ji hemî rodana re em wekû Yekîtiya Nivîskarê Kurdistan Sûriya matmayî man ku endamê Yekîtiyê Nivîskar û nûçegihanê Arke Sabrî Fexrî û Bawar Mella Ehmed peyamnêrê Yekîtiya Mîdya hatine girtin. Her wiha ofîsa Kanala Rodaw û Kurdistan 24 ji alî heman rêveberiyê ve hate girtin. Em bihêvî bûn ku êdî dosyeya girtinê bi dawî bata û bihata girtin. Lê tohmetên ku rastî rojnamavanan dibin siyasî ne û ji re'ya giştî re eşkere ye. Di dema ku dibe ewlehî û selametî û azadiya emrazên ragihandinê û rojnamavan û nivîskar were parastin, lê em dibînin ku rewş her ku diçe xerabtir dibe û berûva jî ji madeyên eqdel îctimai ya rêveberiya PYD. Serbarî ku berûva jî ji bingeh û peymanên navdewletî bi taybet madeya 19 ya parastina mafê mirovan û azadiyê li cîhanê. Em wekû Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya ev girtin û biryarên neberpirsiyara ne şermezar dikin û bang dikin ku rêz li yasa û peymanên navdewletî bi taybet yên mafê mirovan were girtin û pabendî bi hemî yasayên ku mafê mirova diparêze bibe. Her wiha daxwaza serbestberdana hemî girtiyan dikin û derfet li pêş rojnamavanan were vekirin da ku êş û azar û nêrînên gelê Kurd bigihîne cîhanê. معروف ملا احمد باوی راگاندکار و روزنامه‌وان باور ملا احمد ji Arke re behsa çawaniya bincavkirina kurê xwe li ser destê çekdarên PYD dike ku çawa ew li pêşiya zarokên wî bi şêweyekî hovane hatiye bincavkirin. Belê. Temaşevanên birêz bavê rojnamevan Bawar Mella Ehmed di daxuyaniyeka taybet de ji bo Arke behsa çawaniya revandin yan jî bincavkirina kurê xwe dike ku ji beriya sê rojan ve hatiye bincavkirin. دم خوش قلي هبانا از معروف ملا احمد بابي باورم بينجي مها ددوا رجا سبتي ساعات نهو نيفي ايفاري هجومك همجي وكوفا الدريه باوردان
وقرم هريشتنا أو بينات حمو بيب حسن باور أبو سرخة دري ذكر قلنا في تشيه قلنا في باور هم بركي قرتن أو زاروك دان برقي لا زاروك شار زاروكي هنا بشوكن ترصاها بون بزدها بون تمكن برنجي حتى خواس برن نهيشتن شمكاخ الخوبكي طبعا هاتين درباس مهندور شار حبون بس دفان وجيبك بو هر شارجي هر سيطنبيل جي سبي بون بين مرابون اكتشت براستيجي يعني دوه مسحكر انه والله ابي هنا 200 تركانه باشا ابي وتشزو تحقيق باركر وتشزو قدمانش قضاره بس ديروك تشكي جبيرانا كي يصبر بيخويا كرن ابي 200 تركانه يعني هون 200 تركانه براستي ابا هنا قلكي دجوار بو وقف تعامله ونتعامله كينا نوك إنسان بعالمية ردكن حتى ناحية معيشي وخدماته وتشتغل الوردة على طول قناة تفنجي بعالمية تشتغل براستي أباني قلكي زوري وتشتي أزالم تشتي باور كرين أكيد بهذاني صبري رجي صبري فخري رجي كرنا نفسها معاملتي أكيد بي رجي كرنا لأنه أزبيجم نفسها مجموعة لأنه نقبا باور وصبري تشكي هندقبو قلتنا هوا وساعتها وخش پشتی آرمانجکرنا خال لشکری ترکیه جالی PKK و جگند عین دیواره یه بسر دیرک روجاوای کردستان ترکیه ریشی گندوار دیرکی کرد در انجام ده ترسک مزر کت دل ولاتین دفری ده و پیلک درب دریه درست بو. پشتی ایریشا ترکیه لسر گندوار باجار دیرکی روجاوای کردستان سدمین ایریشی هاتن دیار کرن. کو PKK جگند عین دیواره بسر دیرکی و دو موشکاوتن ترکیه. ایریشا ترکیه جی برسف بو لسروان موشکان. و ریواز نیوز جی ناوه کسین موشک آویتین ترکیه اشکره کر. ده چارچوه درست کرنا PKK بوهانه آنجه ترکیه را روژا چارشمه دوی صباته PKK دو موشک آویتین بارگه کلشکری یا ترکیه لبرانبر گنده عندی وره بسر باجار دیرکه و ریواز نیوز کارینا وین کسین موشک آویتین و بون سدما دربدریا ولاتین دوره اشکره بکه او جی هر یک جه کادروی PKK هارون و کادروی PKK بناو شبلی محمد کادروی PKK بناوی هوگر که دو موشک آویتن خالک لشکریه ترکیه لگوندی فریسیه لباکور کردستانه و پشترا رویان ده انجام ایریشا PKK لسر خاله لشکری لترکیه ترکیه ایریشا که برفره انجام ده گندوار دیرکی و بنگهن PKK ارماج کرن ده انجام ده زرارین مادی چیبون و پیلکه در بدری لگندوار دیرکی نخاسم لگوندی عندی وره درست بو و بری خودان باجار دیرکی. اجدار الخوجهی راگهاندن کجبر آرمانج کرنا و خلا ترکیه جالی PKK و سرباریک و خلکی گون تف درب دربون نها مطرسیه لسر دوری بگشتی درست بویه. سرباریک و افهیلا سینوری تا راده که آرام بو و پشتی چند سالین که جودکاران زوین خواند چاندن ای سال جودکاران زوین خواه چاندنه. لینها مطرسیه که مزن لسر دوری درست بویه. ازرار جیدی بگه جودکاران ولاتین دوری بگشتی. روژا سشمه یک صباتی جی هجمارک بنگهن PKK لگونده تقل بقل لگوندوار دیرکی و هریما کردستان راستی ایریشی هاتو ده انجام ده جارک دن ترسک مزن کد دل ولاتین دوری ده. جالی خواه خلکن دورا دیرکی نرازی بونا خواه دانا خویانی و جی PKK خوستنه گوندن وان جارک دن جبو ارمانج کرنا خالین ترکیه نون بکار آنین و ایدی او وی سیاستی قبول ناکن. چاودیر و شروعکارن سیاسی دوی درباره داد بیجن که هبونا PKK لروشاوای کردستان و ایریشن وی لسر ترکیه و شرید نافبرا PKK و ترکیه ده تو سودا گلی کرد جیتونه و تانی خلکین دوری قلن هری بوهاددن و دبن قربانی و اف یک مطرسیا دوباره کرنا سیناریو عفرین سریکانی و گریسپی و گوهرتنا دیموگرافیا دوری تینه هولی پیویست PKK جروشاوای کردستان درکوه داکو آرامی وگره دوری جبر کو اف نجاره یکمه ترکیه ایریشی روشاوای کردستانه و بوهانه هبونا PKK لدوره دیکه و PKK جی ولاتیان وکو مرتال مرووی جخوره بکارتینه. تماشاوان برز لسر و مجاره زبری خوبت میوانی خواه مامستا فواد علی کو اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتی کردستانی سوریه مامستا فواد دم باش سپاس جبو بشتربوناته چما PKK و پیده و آلیگرین و دیارکرنا راستیان بویارین کل روجاوای کردستان چه دبن بیزارن چما بهرز دبن چما توره دبن چما نخوازن راستی ورن اشکره کرن
سلاف سلاو ريج ريز تماشاواني هجار اف جزء كوك دبيج استراتيجية وان يعني سياسة وان حقيقة دفي وك او بيجن دفي امر وكوان بيجي او حقيقة شاش بنجي تو بروبلم تنيد دفي امجي خوشاش بكن اف جزء كي بروغرامي وان او السرولوجي خو افاكرني وببختيه وتهمة بافن سري خلكي وجوان بيفي كس ولا باريس تنية وإيج نوك وان بفكر أو تهموان آمادي يعني نواف زلامي تركانو وتركا قداري دكن وقتا جيجا تبي للروشاوان بنركا لتركي تشتكن في شكك ناية تقادن وكتن واري سياسي بدولة تركيا وبلديات دستيوان دهنه زيدي حيشتين بلدي وشيستو حق برلمانية وان هنا وإما مجرد يقل اسطنبول به أو ميتي تركاي تشتكي قال لك خرابة أف سياستا قد مشينا خلق قش دبن رماوان الدرباس مع المخابن يعني جزء كما زن أم مسؤولية هلتينا يعني أم كردي كردستاني نبس إيه سوري تاني يعني ما سنغافورة وار فكر دريه خما فكر وما قلت هذا كردية ودوزا ما في ملتي كردك دركت أف قش دروي وتب نجهجر تنه وتدوزا كردي الجموان تنه وأصلا أو نزل أصلا أنا هال سوري وعراقي جبوت الشرطكن يعني بله غيري تفهم كرن قاول قول رجيم سوري وعراقي أو بمشن دجي كردا يعني شري كسينا كن جي كردا بيذ يكو بلا خوش ما فكن ما بلا خوش وان فكريه يعني انا وتسرق على سينور كر وافتشتنا باش تدر عندي وري وتدر في شكا دافي ما مصطفى فؤاد ذاتنا برصة من لسر عندي وريا جروجا كو مالبرا ما هروها مالبرا ريباز نيوز وهن مالبر وبلندن افنو تشا بلاف كرنا كو باكي داس بالشار كريا وداس بإيريشي كريا شوي روجا حتى روجا ايرو يعني آلیگرین پاک که و پیاده هر دم تومتن آراسته مالپارا ما یعنی مالپارا رباز نیوز دکن ام دخوازن تجمره ببیجی کال عندي ورا چی بو بله اللي عندي وري خلكي عندي وري قوتن خلكي عندي وري قوتن وهاتن قلت ما في شك عافيتن مخفرة تركي وبري ويجي لأبو راسين ولتلورت دورتات التمر وابو الراسين ده او قندياتن قو سيارات خل دبيجن يعني وافيتن لوي دراجي افيتن او هيزي لشكري سر جيش الحرتين حسب عندن افيتن وان جي افيتي نفس عيناوي كوباني يجي ولو تشيبو للرجلاتي كوباني ديسا ولو كرن وديسا اجا تركي هاد ديسا او قندانات ديسا تو باران كرن يعني اف جزء كي استراتيجيه وان كاغت البنغوي هفدوخه وجيجا امبيجن وولو كرينا نابهم ولو بيجن ولو ام ولو دكن ام دفهون ام بيجن ام بيجن انه اف سينور جاليه واندي باراستيه وترك ببختيا دكن وترك بلا سببتين الجندا دخن يعني دفع اموك وان بيجن وخلي برشا عبي خد بين الجندي بين ما انا وابنا نوشوش كاني بريهم فين وشيبين قهاشت من از اقادار بوم بارتي سياسي هاتن اقادار كرن ابنو شايا واني بنقهيوي هي نبي بختيك والوان كريه ليه او راستيه قبول ناكن راستي دفي الجمبه دو از قداري دكم لوان يعني دبيجي روداو بتركي بقريداية باور بتركي بقريداية صبري بتركي بقريداية يعني تشتكي عجيب وغريب بابا والله روداو خدمتها وذكر سري صديق حيشتي وجهي وسبي ذكر سري صديق بيستون رخن ذكرن او بيجي قبول نكر يعني باشا ما مصطفى ام ناخذ مجال خدر كفن تجي امجا بيجر تقول اف پرچه جه استراتیجی وان پرسا من اوه يعني هر لشهبايجي و في سياسات بكارتينن هر لكوباني
بریا وی لعفرین و سریکانیه هر دم سیویل وکو مرتال مروفی شخورا بکاردانین چما سیویلان دکن ارمان چما سیویلان وکو مرتال مروفی بکارتینن تو problem li cem wan tune pêş bên kuştin pêş xanî xerabe bin tu mişkîle tune li cem wan ragihandine va Tirkî mexist û Tirkî va xelk kuştin û em dişerdene bi Tirkî re. Hava tu şirne li serhedê dişerdeyî, tu şirne li Mûşê dişerdeyî, tu ne şirne Şernexê û tu xelkê were, tu xelkê Mûşê hatî Qamişlo û tu şerê Tirka dike li endî were. Tu li hewê Mûşeyî tu şerê Tirka bikir li bajarê xwe pejmer gundekî Tirka hûn karibin rizgar bikin xelkê ji wer bê saet xweş. Te dev ji welatê xwe berdayî û te şerê xwe neqilandî welatê me û te şerê xwe neqilandî Mexmûrê û te şerê xwe neqilandî Qendîlê û Xeftanîn û Şingalê. Yani bi rastî em di warekî gelekî xerab dene. Yani bi vî mejî, bi vî rengî pirsgirêka Kurdî dikujin yani. Îro demek zêrîn hatiye pirsgirêka Kurdî pêş dikeve ew tên pêl wê pêşkirinê dikin. Doyî daxuyaniya partiya wan am kongrê xwe çêkirine derketî Hizb Demokratî giş temamiya wan bûn zilamê Tirka. Yani bi mentiqekî bi rastî teamülê mer dikin mere nizan merê bi çi rengî teamülê bike. Tu bê saet xweş bê nebesî yani gerek tu bê saet xweş û deh carî saet xweş yani. û min çi got tu bê welas ser sera û ser çava vî rengî jî gelekî zehmetê danûstendin باشه انجام وی سیاست وی چی بن ما مصطفی encamê vê siyasetê xidmeta kê dikin yani wexta mere ser wexta gitti fîşekekê davê û ja tên ewana gundekî xera dikin û helê gund penaber dibin kê xizmet kir kî bû sebeb yani ew dixwazin milletê Kurd diş bi penaber û wek eldar li şehba li kambê xîtab ji wan re dixwin digo ev kamba serdemê ye û berxwedanê ye û ja em ê divê deradê em ê dinyê xera bikin û ev 4 salî me tiştek nedî ji xeyrî wek te got ev karê dibe wek endî werê dibe ew ê mûşekekê bavên ew ê Tirkî bi teyara derkeve milletê çî wêrankirina millete encama wan bi rastî yani mere li ber disekinin mere dikû nakin merê nikaribe tiştekî bêjigin û fêda milletê heye. Madem tu vî karî dike û tu wilo mêrxasê 250,000 kilometr Kurdistana Tirkiyeyê çayê asê hene. Kesekî ji te gotî destê te girtiye ji wê de tu hatî Amûdê tu hatî Derbêsiyê tu hatî endî werê divê çi were kirin divê çi were kirin çi ji tevgera siyasî tê xwestin çi ji wan hûn wekû ene kesê çi ji wan tê xwestin yani wek ene kesê bi rastî dem derbas bû ene kesê wexta bû warê leşkerî gerek çûba wî warî wê çaxê tiştekî wan tune bû û herêm destê ene kesê de bû û şara destê ene kesê de bû îro nekemî 100,000 xortê ene kesê bi çola ketin çê nêzîkî ene kesê çê kesê ne siyasetê de lê nêzîkî siyaseta ene kesê bûn bi çola ketin ene kesê karê îro duwarê ragihandinê de wek ana hûn karê dikin millet agadar dikin karê duwelîyan bişuxulin karê ji Amerîka re bi rastî bi xortî ji Amerîka re bêje tu gelek şaşiyê dike ev herêm dibin siya te de ye û dibin siya te de ev mafê milletê pê lêkirin û xeltên girtin û tu temaşe dike li vî wedeyî Amerîka tenê kare gotinekê ji wan ribêje û em ene kesê karibe Amerîka Ewropa xelkê bibîne û ev tişt bi serî milletê me tê gelek spas ji bo mamosta Fuad Alî ku endamê komîta siyasî ya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya gelek spas ji bo beşdarbûna te li Rojavayê Kurdistanê diyardeya revandin û leşkerkirina zarokên jêr 18 salî ji aliyê PKK û baskên bi ser ve berdewam e ku çarenivîsa piraniya wan nediyar e malbatên zarokên revandî berdewam daxwaza vegerandina zarokên xwe yên revandî dikin ku ji aliyê xwe ve çalakvanên Kurd jî deriya helmetekê re daxwaza rêgirîkirinê li siyaseta PKK derbarê vê diyardeyê dikin.
پشتی بوی را زاروک مغربی ریان یکو دبیره دوربو بو سدما جیان جدزداناوی مالباتن زاروکن رواندی لروج آوای کردستانی داخواز جری خسنین مافناسیون مافین مروان کرن کوفشارک زیده بخن سرپکک و باسکن بسر و جبوی ریزگار کرنا زاروکن وانی بچوکن رواندی جناوا بیرن پککین شوتینر بویرا زاروک مغربی ریان یا کل سر آسا جهانی و دنیای دنگ بدا کرست زاروکن کردن روجاوای کردستانی سر دست پکک و باسکن بسر و هاتنا رواندن آنی سر هیله کمالبات وان زاروکان داخواز جمهور خسن مافناسیه وین مافن مرواندکن کو فشاری پکک و باسکن بسر و بکن دا کو زاروکن وان جبیرن پکک ورنه رزگار کرن و وگراندن بو مالبات و دبستانان اوان مالباتان مطرسیا خو جیجوی چندیره نشاندان کو پکک زاروکن وان تبلی ریزن شر لدجری خسنا داعش تروریستیان جی چالیه کیدن بالی سوریه یان جی دروی سوریه بکن و درباره ده عزیز شاهین باوی زاروک رواندیه بناوی ریدور گوبریا چند ماهان باشاری کوبانی لسردس پککی هاتو بو رواندن حتی انها چارانوی ساوی ندیاره داخوازا و گراندنا زاروک خو کروگوت امو زاروکن خو جناوا بیرکی جو آگر دجین پیوستا زاروکن ما جناوا بیرن پککین کومه و زاروکن ما پیک و دشاوتینن ورنه رزگار کرن پرسیار کر کوچاوا ام قبول دکن و رازینا کوپککی زاروکن ما تبلی ریزن شر بکن جهوان دبستان و حنبیزا مالباتی وانه عزیز شاهین جارا کدن بانگا خو گهان دالین پیوندیدار لروشاوای کردستان و داخوازا و گراندنا کره خو کر جالی خو و چالکبان و مفناسی کرد محمود علورا گهاند لکردستان سوریه پککی بریا باسکن بسر خو و مینا فاشیستن جوانین شورشگر یکینین پاراستنا گلو ینجنه ملیسم پیده جدس پیکاوی سالی حتی نها بدهان زاروکن بچوک رواندنه گوت پرانیا وان زاروکان جناوا دبستان وان رواندنه با ارمان جالشکر کرنا وان دبلی کرنا وان دناوا ریزن قصده یان جیبو قندیل ورنه بگوستن امجا بو چندێژی کرد و ڕەواندون لەشکرکردنا زاروکên Kurd ji aliyê PKK ve dibe tawaneke dijî mirovahiyê divê rêxistên navdewletiyên peywendîdar destwerdانê bikin sînorekî ji vê kiryarê re deynin ji ber komatirsiyek mezin heye ev zarok bo qindîl û şengalê werne veguhestin Roja pêşema borî ji mareyek çalakvan nivîskar mafnasên Kurdên Rojavayê Kurdistanê dest bi helmetekê ji bo rêgirîkirin li siyaseta PKK derbarê revandin û leşkerkirina zarokên biçûk kirin. Têde daxwaza rawestandina vê diyardeya metirsîdar li Kurdistana Sûriyê di zûtirîn demdekirin. Xwepişandanên parêzgeha Swêdayê yên ku li dijî biryara rejima Sûriyê îro çend rojin berdewam in û xwepişandanan îro soz dan ku dê berdewam bikin da ku rejima Sûriyê ji biryara xwe vegere. Herêma Efrînê hîn jî binpêkirin û kiryarên hovane di dermafê Kurdan de li ser destê komê çekdar têne encamdan, herî dawî jî heft welatiyên din ji alî heman gropan ve hatin revandin. Jêdema kontrolkirina artêşa Tirkiye û grupên çekdar ji Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê û ta roja îro kiryar û binpêkirinên komên çekdar derheqê welatiyên Kurd de girtin, revandin, dizî, talankirina mal û milkan, birîna daran, sepandina bacan, yek rojê nehatiye rawestandin, herî dawî revandina heft welatiyên Kurd li ser destê heman komên çekdar bû. Ji derek xwecehî ragihand ku çekdarên polîsa leşkerî li navçeya Cindêrsê her yek ji welatiyê Kurd ê bi navê Hesen Hemada, temen 75 salî, Ednan İsmaîl Erebo, temen 70 salî, Mihyeddîn Koco revandin û berhev cihekî nediyar ve birin û hîn çaranivîsa wan nediyar e. Wê ji derê serbar kir û got heman çekdaran û li heman navçeya Cindêrsê welatiyê bi navê Kemal Hebîb û İdrîs Şeref bi tometa ku peywendiya wan bi rêveberiya PYD ya berê re hebû revandin. û piştî dana fidyê navbera 300 ta 500 dolarê Amerîkî ew her du kes hatin serbestberdan. Ji alî xwe ve rêxistina mafê mirovan li Efrînê ragihand roja sêşema borî rêkefta yekê Sibatê çekdarên polîsa leşkerî welatiyê Kurd de Reşîd Xelîl Sîdoyê temen 48 salî li ser rêbenda Elqos li Efrînê revand û tanha çaranivîsa wî nediyar e. Rêxistinê diyar kir jî li aliyekî din heman çekdaran roja 19 Çileyê Kalemerê bi navê Ezzet Ehmed Hemo yê temen 70 salî ji gundê wî revand û berhev cihekî nediyar ve birin heta roja îro çaranivîsa wî Kalemerî nediyar e.
وێرەخستنê serbar kir û got lerê kefta 19 mehaborî çekdarên polîsa sivîl girtin ser gundê Çoqeyê bi ser Efrînê ve û bi tometa ku peywendiya wan bêrêveberiya PYD re hebû 4 ciwanên Kurd revandin berev cihekî nediyar ve birên navê wan xurtan eşkere kir. Ew jî ev in: Ahmed Emîn Ebdo, Selam Emîn Elxeddo, Mustafa Emara, Mustafa Abdurrahman Emara, ku ji wê demê û ta roja îro çaranivîsa her 4 xurtan nediyar e. Rêxistina navhatî da zanîn di meha çileya borî de komên çekdar bi taybetî çekdarên polîsa leşkerî paza welatiyên Kurd ji gund û navçeyên Efrînê revandine hettenha çaranivîsa wan nediyar e, malbatên wan tu zanyariyekê li ser wan nizanin. Ji dema kontrolkirina artêşa Tirkiye û grûpên çekdar ji Efrînê re ta roja îro kiryar û binpêkirinên komên çekdar derheqê welatiyên Kurd têne encamdan bê ku hettenha sînorek ji wan kiryar û binpêkirinan re were danîn rewş ewleh û aram bibe. تماشاوان برز و دیگران مجارا سویدای لجم میوانی خواه برز گمان حسین چالاکوان سیاسی ما مستا گمان دم باش سپاس جبو آمده بوناته خوازن شروع و دربار خوبشاندان و پیشاتان داوی لسویدای بزان بن نرخاندن و جبویرین کورود دن لسویدای چیه هون چاوا شروع دکنو دخوینم سپاس جبو بخوندنه سلاو و رز يعني اب مجارا قول سويدا دبيت باوريا مدى يعني داوي كرنا او امتداد بج وچالاكي وخوپشنداني گوچه دکرن داويا 2014 2015 گوا گو سلوگان کلدان گو ام دخوازن بجي بهتره وینب آلیه جیانه بداجوتن او جی آنها جارکادی تر يعني درکتا رودانا و دیار بو جبر و تشتیگو نظام رژیم در حقاوا دا کرد آلیه غلایا گو هیا و چارچوویا گل در دورا سویدا تیدانی آوا کرنا کریدورین جبو تهریب و کاری گوتین کرن سرواسی نورا تبل هویا گودناف ملت سویدا ده هاتیا کرن اب همی سدم بون گو هنکا دنگ خود درخستن لی پرانیا و اینا سلوگانا هری دیار و هری رئیسی ناوانا دا او جبو روشا يعني جيانيا بيدفيه جيانيا باشا ما مستا يعني بتاني داخوازن خدمت گزاری دکن یان نامین سیاسی تدهنه از باور يعني هما هروي بناميا سياسي نبلي او ناميا سياسية وقت دناف كردادة ديارة وهي الجموانا پیدا نبويا جموانا تهز وحركة وتفقري سياسي پیدا نبونا يعني بروجي سياسي الجموانا نينن نابوادا ناكوكي هنا اقريدا يبرجيمي فنا الدربي رجيمينا يعني او روشاك ولو مركاري بيخي جوكا كيدا بيجي ولا الهمبري في رجيمينا از باورناكم ايرو رجيم جوارا يعني دستي خل سر وانا لسر قرقاوا لسر ناني واسفك بكي از باورناكم تشتاك جبات تشتاقو انها درد كبن كولانا الجموانا پیدا افنا رازيبون دي بردوان با يان ويوارن راوستاندن هون چه پیش بینی دکن؟ از باورناكم بردوام جي ببا حتى ابداوي يعني قشتر ببا از باورناكم يعني بيش المسجي حتى ابداوي يعني تيب كارانين او كارانين هاني غريداينا بچاره سريا سوري و غريداينا بدردورا سوريا تبي و غريداينا بپیواژوی گلسر چاره سریه تنکرین بقلق تشتابه غريداينا جبر سينور سويدا وق بارزگه لسر يعني نزيك بونا وينا آلية درعا وج آلية أردن وج آلية لبنان وهبونا دروزا وج آلية جولان وافهمو دورا كاخب دروشا وانا ددليزي واوجي ادبيجي اوجي نچارن يعني جبر تشتكي واي سياسي نينا اوجي بلكي حتى رنگكي وندابوينا وق جارنا هناك تبقر الجمع دفرامة في كار يعني كارني خدكن بوندابون نزانن بيچت خوازن در حقا ملطي خدا یا در حقا پروژا خدا حتی چه استه پیوستی باجارن دن به وان چالاکیان هيا به وان خوبشاندانان هيا يعني پیوستی گرک و نبونجی يعني دوا چالاکیا دا گرک اقل سر آستا اما که مانی سوريا ولی سوريا يعني پرچه روجهلاتی دبره يعني آلية قدبن دسته امر واقعي بيدي دنا يا قسد يا مسد يا ايد آلية غربي فراد بن دستي فصائل هيزين
رادیکالی اسلامی و ترکی دنا و اید بن دسته رژیم دنا یعنی تنکاری بیجو جدابونک چه بویا ام نما کارم بیجن سرانسری سوری کارکی و دوی بکرن سوریا عمليا پرچبویا او پرچبونه هن روشا خود پیش روشا سوریا دا بآواکی باوریا منین حتی نهاولد آفاق داد آسوادا جاره سریک بگشتی سوری خویای و سوری بوا پرچبونه هانید بالنابه يعني ولو الامر الواقع بهرن حتى قناغه كي بكا اف دولتي هاي مظن وايه اقليمي چلو مقايضات بكن چاره سريه اقليمي تبايا وينادو سوري جي ببكاغتك ودنابو انا دا مخابن قضيه كردي سوريا ما مستا گومان روشا خدمت گزاری به گومان روش بروش خرابتر دبه روش برف چه قناغه که وده چه روش برو برچوبونه وده چه و اف شورشا گل سوریا دست به کرده 2011 ده قد ناف دکه وانا ده ام بکن شورشا جبو گهرتنی لسر انقاضی في نظامك ديمقراطي وراد باور بكم دسبيك ده قناغه هندك او مساله درباس بويا مخابن يعني الرنجي وشكلي هاتنا بغرتن دي بترينا انها خلقي دل ناني خوي روجانه دقري نان ما دس خلقيت كبي يعني اسو نما مروف دي سوريا دي بچاواي بيجي روج بروش خرابترو از باور ناكم دفا اسوي خديار ده اي بربچال بو تشتك جاره سري ببي يعني جارنا جي گوتن نينا مركار بيجي ولا روشا سوري بچاواي بي روشا كبراستي خرابي درباس كريا چش سوریان تخواستن مادام روش وها زحمت تدبیجی کو برف پرچبونی وده چه جش سوریان تخواستن نخواستن پیشتی 11 سالان جه شر و پفچون و کشتن و لیدان و اشکنجه دانه بله من نقو پرچبونی وده چه او بخوا عمليا پرچه امر واقع پرچه پرچبونا ببي سينور ورندانين او نا بريارك دولي جيرد في باور ناكم او هبي باوريا مدى قوى ديمقراطي سوري كيماي كريا او غرك الخوفقري او غرك دورك بليزي بروجيكي تشيكي نرينك سر عرضي بيك بيني هيزكي تشيكي وبريارا سوري فقري نش سوريارا هيزي راديكال واسلامي يعني زيدي وطني تفكرن يعني زيدي سينوري وطنية ان هذا فكرن ودليله وين البرشعبي ما تبع نجي جبهه النصرة به ولا داعش به ولا فصائل الراديكالي جو يعني دخازن مفاهيم السلطنه ورنجي هاني بقرين و اي دي جي يعني تشتكي يقولوا بربتشعب ندياره هي مرة لسر هيزا ديمقراطه اگر هيزا ديمقراط جي لسر مفردات نكارن الهبكت يعني كارن شازدر بو ندوه دوحه مثلا يعني تي انجام بقولوا هذه سوريا لسر آبا بكي افهم الرنجية دنا بكاتي سوريا دا قول سر آبا بكي بيجن ولا هذه شيء بنيان اوبوزيسيونا مي رسن اقو ام نابي اتلاف اللي دكنو تشتيجي دربونا يعني نكاريا حتى نهاج هذه سوريا تبايا وينابي وخببيني الترناتيف بديل اجبير الجماعة بقولوا روشا ما دبي روشا خراب ده قال لك سباس جبو چالکوان سیاسی گومان حسین قال لك سپاس جبو بشتر بناته لعفرين جروبا كتشكدار لنافچه شیعه بومبین چاندی دناوا زوین جودکان کرده دچینه جدرک خوجه طایبات جارکر راگاند کوه چند روزن جروبا چکدار یا بناوی العمشات لنافچه شیعه یا کدبن کنترل ویدیه بومبین چاندی لدردور زوین ولاتین کرد لنافچه شیعه طوایا گندن بسر و دچینه و اویک بویا سدما راوستاندن کار جودکاران دناوا زوین خوده و ایش داره دازانین که پشتی چاندن وان بومبیان نهاتو جودکارک نکاره بچه ناو زوین خواه نجی بزی خواه بچرینه
تماشاوان برز لسر روشا عفرین بگشتی و طایبت لنافچه شیه کوه چند روژن ماین تینه چاندن ما میوانداریا دکتر احمد شوقی اکادیمیناس کریه کل وی داره لستودیو به مرا آمده. دکتر دم باش سپاس جبو بشتر بوناته. دم باش دکتر دست پی که ده اول چند روزن ماین لنافچه شیه جگدان عمشت ماین آن چینه صدما و یکی چیه گلو صدم جه اف گروپین چکدار العفرین دمینن دما بهفت دا عفرین لهف پار بکرنا و لهر دوری السوریت بگشتی یعنی دوری بن کنترول اف گروپین چکدار دا یکو از ما ولادکم و براستی جوایا یعنی کجان پروفسیونالیستن دزن چکدار رادیکال یعنی توندن پر توندن خواب هفته کردن و خیای دیرکتیو جی را هرتنا جدورنا کویه وانا بکارتینن و به اجنده اینها لسر خاک عفلینی بجی دکن هاو هیزا پشتوانی وانا دکه دخوازه یعنی اف کسین لعفلینی مانا دریا خستنا وانا یعنی بیره که برچی بونه و هجاریه و بیچاره بمینن و یعنی زنگین و دولمند به هر تشتی ببن هجارانی به حال کو تم یعنی هف کریارن کومن چتا و چکدارن توندراو یعنی قبول بکنم ماینن چیه دکتر یعنی حتی ها هر دم و دم که دا ماین تینا تقاندن قربانی سویل دبنا قربانی چکدار نمشد ماینان لدردورا نافچه شیه و گوندن بسر و یون دبن کنترول ویده ماینان دشنه صدام ویه که چیه کار جبو چه تیکرن؟ کار جبو اف کسین عفلینی یعنی این مانه لسر خاکا خواه و گریدا اینا دیروکا خواه و چانده خواه برچی بمینن یعنی چا و هف دورن یعنی العفرینه شیخ و برات تجیج عفرینه گند به گندکی و گریداییه و هف دورن لی ماین تین چاندن دورن زراعینه یعنی لی دورن زیتونینه یعنی عردن کو هف گندی جوتکار دچینن پشوا چاندنه پشوا دارن زیتونه برهمنوی دجین وقتی واجی بکن اف گندی نکنن در بزبونی گلکی زیان گیشتی وانا یعنی یک جوتکار نکنن دم آجوتنا عرضایه یعنی نکنن هرن عرضان باجو نکنن هرن زیتونین خو باجو نکنن هلینن دینن وکم لعفرینه دبیجن هیدی اف دار حشک ببن هف گروپین چک داره ورن و دار ناجی هل بکن و تکسی تستین و روشکانه به جوان راجی دینه تنای خیلی او کسین وانا بکارتینن و وانا العفرینه بشغلانده ددن کو اجنده این خواهین راسیست نتو پرست جیب کن عفرینش عفرینیاش کردا والا بکن آرمان جه یعنی عفرین ببی دورک نه عفرینیا ناسنمای عفرینه نتوی از وی گوتنه تمجید بیجم به بهانه یا که ام شر تروری دکن بهانه یا ام اولکاریا خواو نشتمانی دپارزن ترکیه و کسنا بردانه هندر عفرینه که ناسنمای عفرینه کردی دیروکی هزار سالان دا و گریدای هفته تا روژه نها ویل دقیقه از وقت دا آخفن وندا بکن دکتر بحثا سزادان و دادگاه کرنا ابو عمشه تیکرن اف یک راست کارک جدی تیکرن یا بتنه شانوگریه ابا شانوگریه از وای اکید بیم که از نبحتانیا تکسی دادم و ابا یعنی شانوه که رنگک جرنگی که پروپاگاندایا جه اف گروپین چکدار که ورن پجراندن جهن آلیان تانها بگومانن که هفتشتا راست تیکرن یعنی اف بن پیکرنین هووانا اف جنوساییدا نرمین لعفرین تیکرن به حقی کردار راسته یا نراسته
اف شانواج بوان تيال الدار خستن العفريني يعني ابو عمشه يتشاوى وارد كي ابو عمشه سزابكي كوميتا فاقرانتنا مفانا كيف كوميتا لجنة رد المظالم باش هكاك شيخو اف لجنة رد المظالم والحقوق اف لجنة كينا كاسين عفرينينا كاسكي عفريني دنوف دهايا كردك دنوف دهايا كريارن هانا قراست يعني هنكي يا سايتي ده هبي دبي اف كاسين العفريني مونا يعني وارن تمثيل كرند فا كوميتي ده بكيماي يدو دي دبي برانجا كي دامزراوا بي عفرين ایرو انجمن نشتمانی کردی هیا انجمن نشتمانی کردی هفت پاره های دهندر هماهنگ سوری داد بجیه یعنی و هر روز هماهنگ سوری هر وقت بوان را دجوی باشه چما هماهنگ انجمن نشتمانی کردی نفیسگاه خال عفرین تنایا و هماهنگ و يعني أريكرني تركان نابك وأنجمان العفرين بخبته جوكانه بعف أنجمان نشتماني كردي كوميتاك بفيرانجي بفيشواي بهفاريا كسن دي ائتلاف دا براستي ورن هيك وان بن فكرنا راوستينن بفيشواي بفارانجي ياساي ايواري او كن بس ببورا معناه اف تش زلال بيج همي آليان را اف كوميتا رد المظالم والحقوق كوميتا دروينة بروباغندا يكا وهر كس بي بو آخفجي و جي هيفي بكي جو ايكي كانه بي سينورا كي 4 سانتيما جوان بن بيكرنا را دينه خود خابينه نبت كسي دم دخابينه باش دكتور اف لسر عفريني بخوابو بيگومان كوچبركري در بدرين عفريني لشهباي جهنه لحلبو تاخين شيخ مقصود و اشتفي و هنده فرين ديهانا روشا وان چيه؟ ده چه روشا كده دجين او جي او كسن يعني نه بس هاو كسن للشهباء والحلب الطاخن حلبي يعني العفريني برانيا وانا يعني طاخن شيخ مقصود اشرفيه وهنده فرين دن طاخن دن حلبي ده سادي حيشتي و بين جي كرد بي او بري الوردمان بري هف كونكوجي السوري دهاتن كرن و هف قصاب خانه آتیه دار خستن السوري 1011 تانا شهر نفقایی شهر بیوتا شهر يعني براستي چقاس لی بگرد تفرهنگا دات نکنی تناوی لی بکی جرا وقتینی او برید الشيخ مقصودمان و بردوامی آوانا جی العفرینه مالباتن يعني وک مالبات هم مالبات و ایدن هم هنک الحلبینه هنک العفرینه هم به هفت دفع گریداینا دیروکی هم الحلبینه يعني بري این دما ایوبیا ده و حیات نها الحلبه اف کسیم العفرین الحلبه دبن يعني بر اف تشتي هاتي كرن العفريني يعني او جيبونا وك ايسيرين بدس هيزا كردي راديكال دا او هيزا تجاري جيل برجواندي كردان اگر او شوانجي گلكي بيستاش ترى بيجم در باي دكتور چه فرق جداهيد نافبرا بن بيكرين چاكدارن العفريني وبن بيكرين تد بيجي رو شوانجي گلكي خرابه بن بيكرين بيجن بن دستي بهده ده چه فرق و جداهیت نافبرا وان هر دو بن پیکران ده فرق و جدایی جی هبه از نابینم بن پیکرنک برای عزیز یعنی تیاکی بکجه یکی اشکنجه بکی تیاکی تزاروکا کی براوینه تهونه به آرمان جاوی بکی لشکر وی بکی ملیس و سلاحی بملی وی خینه لجم چکدارا جی توانایه و بن پیکرنا یا سایه ناف دولتی و پرینسیپین وینه و لجم هیزا ما که وک هیزا که کردی نشان دکه و نشان دده و بناوه کرده بازرگانی دکه عینی تشته توانه جریمه به هری يعني بزمان همیان هن پرینسیپ هنه اشترا خیال کن اف جریمه چیه لگور و پرینسیپنا لگور هاتنه تثبیت کرن دیاسای ناف دولتی يعني یا مروفاهی ایرو چارا سریا هری بلز جراش عفرین را چیه؟ چارەسەری نەها بلەز ئەس دەبێژم لەگۆڕ ئەس دەبینم هەرچ قۆستەنگاسی هەنە دەبێ عەفرینی لەخوا خودی دەرکەون تابی دەبێ پشتەوانیە وانجی هەبێ
الخوا خودی چاوا در کون یعنی هر قاس ایش و تنگاسی و نباشی هبن دبیگ و کانه بن هرن وگرن عفرینی بلا وگرن هرن سر مال و زیدین خواه اف چکدار اف کجار چه دکن بلا بکن تو خواه نچو تا المالا خود داخوازی ها مافه خواه نکر تو کسی وره بدستی تا بگره به اوا مافه تا و بده تا تنایا اول نبس الجمع عفرینی لهمو دنیای هانایا یاد دیه بلز دبی انجمان اجتماعی کردی اگر وک هیزکا کرد پرور وک هیزکا کرد دبی بلز بخبت به هموش هوایان نویسگاه که خو لعفرینی پیدا بکی وکی و هر هف کسین در دکون سر اکرانان و دبیر امبرکتی عفرینینا بلا هارن پیشوازی ملتی خواب بکن بلا او ببن قربان دی پیشا منو تدا معنی همه هارن گلک سپاس جبو دکتور اکادیمناس احمد شوقی گلک سپاس جبو بشتر گناتا سپاس تماشاوان برز به وی او ام گشتن داویه بولتن اخوا هر شاد و بختار بن